morning guys, sapung kalau pa kumruk sudung ngani video sapa. So guys, sapung ay ladu pa ngosin ay ladu. Arka sila finally kangkete sila finally done kalen dung kubong kangkito ka. Kap done se kado dohin kap kada godi. Arka supang atar ni poye ursupa sutubo. Arka nalu mangado pa. Done kalang kula ka ataran tonnala matuhi kangkito ka. Ngohin supa atar ni ya arka se bain ursutubo. Guys, atar nengap tuh, orang supa panggil lagi alga dak tuh. Wah, presente nih atar tahun ke prima, adjust tuh na orang presente nih. Donis tuh kok ki amiga me yang bersala kala mang, ada petan pekala tung donis deh. Silong kadung ku, ay pasin se me podak doni kalang kula. Kyuki atar belum sin lima pe. Lela bulu namsula dungai, orang kesupak ningap tungku bangkang gitu. Dukan gedungai, 60 kalau gedung ngoni, dukan gedungai. Ngoni karena madare kalau gedung dukan co 60 yukil taruh tuh. Kakak sedih kok doni kado sih, ngoni karena sati bomba apa dukan gitu. Halo ya gedung deh, kayak lu ke? Kayu bayi bulu kan bilang ngoni karena dukan gitu. Mal guys, kata upah, yo bengke pam naik lah dong hapungnya. Ngalu kalau pengen kita zoom up gitu deh ngalu kan. Apa nih? Guys, sarga supang ngalu beng sapa gaya lagi tak bang? Atau bele? Aku mikal gitu nanangan madu pas, sudah dipelubih papung video tuh skim apa pakai kalah tuh. Gaya lagi papa ngalu. Tuh diri kamu, isora lom tomong. Yang pokoknya kena gubaran mang. Gubo mangkala. Apin kanong siya wa beng sa tungkol. Yang pokoknya gubo mai agak terong kesepai kindak pa. Giyang gay kulayam tira sula dungkung or kasi ombitang Bible ulot pungay namin or ko pag dol dungkung. Dapo da ipe. Or ke kom lagi kita kasi ragidam ibek tamang beng ola. Or ke dagdal gilayam glad dungkung ana. Or kasi log video sa solo pa koy kapagkata siya pang like, comment, share bilang. और चैनल से लोग ज्ञान करे तो सब्सक्राइब बिला